Na Almirovom gazdinstvu koke nosilje se uzgajaju u free range proizvodnom sistemu, koji se u Evropskoj uniji smatra najcijenjenijim, najhumanijim, ali i najzahtjevnijim načinom proizvodnje konzumnih jaja. Što se tiče, sad imam nekih problema sa predatorima, nemam, zato što imam jednog jako lijepog čuvara. To je moj cukica po imenu Linda. Ja sam nju od malena odgojio onako kako meni odgovara i sad ona njih štiti, bukvalno leži golub, ne smije da sleti na avliju, a kamoli jastreb ili neki drugi predator. Što se tiče komšija, komšije su jako dobre, kokica čak ode nekad kod njih, snese tamo jaje, pa on mene zove na telefon, evo opet kokica došla, snijela jaje, ajde pokupit ću ja pa ću doći kasnije na kafu da popijemo pa ću donijeti taj jaje, slično. Međutim, ja njemu kažem komšo dođi ti na kafu, a jaje ostavi sebi neke halal. Što se tiče ove proizvodnje, ova proizvodnja je kod nas dosta tražena, ljudi cijene domaće. Sad je cijena jaja u supermarketu nekih 11 maraka školjka, kod mene i dalje ostala 15 maraka, jer ipak treba i onaj dedo od penzije da pojede kvalitetno, da preživi i treba i drugi ljudi koji se bore i rade. I sada ja da pretjerujem sa nekom velikom cijenom, to ne dolazi u obzir, 15 maraka je solidna i realna cijena. Koke nosilje na maloj farmi u tuzlanskom naselju Krojčica hrane se isključivo domaćim žitom, proteinskim dodacima i prirodnom hranom koju u okruženju same pronađu. Način ishrane i uslovi smještaja proizvodnog jata direktno utiču na kvalitet krajnjeg proizvoda. Jaja iz ovakvog sistema uzgoja se razlikuju po boji, čvrstoći i nutritivnoj vrijednosti u odnosu na ona iz standardnog kaveznog načina držanja koka nosilja. Što se tiče razlike od industrijskog jaja i ovog domaćeg, domaće jaje se razlikuje po samoj boji žumanceta i po mirisu jajeta kad ga recimo skuhate, ogulite i kad krenete da konzumirate, onda industrijsko jaje ima taj neki žešći miris od ovog domaćeg jajeta. Kod mene s kokice free range pokušavam da održim koliko toliko kvalitetan proizvod. Zima je period u kojem se u većini slučajeva smanjuje nosivost, zbog čega Almir neprestano istražuje i primjenjuje nove metode koje mu pomažu da se odupre ovom proizvodnom izazovu. Ovo u Americi koriste za zagrijavanje nekih plastenika i slično. Ja sam to iskoristio da zagrijem sav svoj kokošinac. Kokošinac je lijepo dihtovan, sve sam ja te rupe veće zatvorio. Imaju blage male rupe za samu ventilaciju. Pa ovaj sistem funkcioniše tako što sama materija koja je na podu, da li to bila piljevina ili slama, ona se sa kokinim izmetom, kad se to sve pomiješa, onda se ona kompostira. I sam taj kompost se zagrijava do nekih, ajde da kažem u dobrim uslovima, do nekih 18 stepeni. Pa i sam kokošinac kad je minus vani nekih 7-8 stepeni, sam kokošinac bude zagrijan do neka 3, 4 ili 5 stepena. A kod koka za dobru nosivost je najbitnije da su im nogice tople i kad je koki topla nogica i kad nema promaje, onda jaja ima da nosi kao i na proljeće i ljeto. I osvjetljenje farme je, kako Almir ističe, jedan od izuzetno važnih faktora nosivosti. Jako je bitno da znate da je koki svjetlo zimi jako potrebno da bi koka jednostavno mogla da nosi kao na proljeće, ljeto. Poput zagrijavanja kokošinca i svjetlo igra skoro pa i najbitniju ulogu. Ovaj sistem ovdje radi tako što kokama svjetlo pali nekad u 5:30, a gasi opet nekad predveče oko 5:30. Pa kad se ova glavna sijalica upali, onda se pali ova crvena sijalica koju sam ja ofarbao jer nisam mogao nigdje da nađem crvenu sijalicu od 3 vata. Pa ovo je neka blaža sijalica kad se glavno svjetlo ugasi, kad jednostavno koke dobiju dnevnu dozu svjetla za nosivost, onda se ovo svjetlo ugasi, onda se ovo svjetlo pali pomoću tajmera i ovo je samo blago svjetlo da bi se koke popele na ove prijeke, da ne bi spavale na pod, da se ne prehladile i slično. Proizvodnja jednodnevnih pilića je neizostavan dio ovog posla. A zbog visoke cijene i nemogućnosti nabavke, Almir je odlučio da od raspoloživog materijala napravi vlastiti inkubator. Što se tiče inkubatora, ja sam jedno vrijeme, kad sam započinjao sa samim peradarstvom, tražio sam po internetu, ali cijene su, vjerujte, jako, jako velike. I sada čovjek uzme neki manji inkubator, koštalo bi ga nekih 300-400 maraka. Pa ja, malo YouTube, malo improvizacija i slično, odlučim napravim svoj neki prvi inkubator od stiropolne kutije, ručno okretanje jaja. Ja sam bukvalno, u pola noći dođem u 12:01 i ja ručno okrećem jaje po jaje i tako sam svoju neku prvu turu pilića izlegao. I onda kad sam vidio da znam kako inkubator funkcioniše, onda sam se odlučio da ga napravim od frižidera.
pa jedan, pa drugi, pa treći krene za njim i taj treći inkubator poklonim jednom starijem gospodinu koji se javio, nije on imao inkubator, rekao evo da ovo ću ti ja, rekao da i ti možeš sebi liječ malo pilće i slično. Što se tiče ovih mojih ručno izrađenih inkubatora, procenat izraženosti jako je dobar, nekih 85 pa i do 90%, sve zavisi do vanjske temperature i do toplote zraka i slično. Uz sve što radi, pokrenuo je i YouTube kanal na kojem nesebično prenosi znanje i dijeli savjete o peradarstvu. Tu sam namjerno pokrenuo inicijativno zato što sam vidio da dosta omladine ne zna s čime da se bavi, ne znaju kako čistače i kad počnu da se bave peradarstvom ili slično, onda ne znaju da se izbore sa nekim problemom, ne znaju kako da nahrane koku za neki kvalitetan proizvod i slično. Pa sam ja odlučio, ajde reko, ono što znam, što sam stekao, skoro sve ono što sam prošao, to znanje je moje iskustvo, da podijelim na YouTube-u. Dosta mladih ljudi mi se javilo, skoro mi se jedan dječak javio od 14 godina, kao on bi započeo sa kokama, puno vremena provodi na igrice. Ja sam njemu rekao dođi, zaberi sve 5 kokice, zaberi jednog horoza, počni s tim, ako bude se svidlo, ako bude lijepo išlo, onda ćemo naravno i pilića će biti sad u martu, pa će i pilića dobiješ od mene i da vidimo kako to sve napreduje. Međutim, kokice su počele da nose, on lagano prodaje ta jaja, nema neku veliku količinu, ali skupi jednu školjkicu proda. I njegov otac mi se čak javio pa me hvali, hvala ti puno što si ga odvojio od igrica i slično. Sad ima svoj neki džeparac, zna kako da radi i slično. Pa eto, baš me to i motiviše, sve to što ja snimam i radim, sve ovo, jednostavno je to moja neka motivacija i to me gura nekako dalje, to je neki moj push da dalje nastavim sve sa svim ovim. Almirova vizija za naredni period obuhvata dalji razvoj gazdinstva i nove projekte u peradarstvu. Ja imam jednu jako lijepu viziju, planiram da od svojih koka napravim jedan pravi brend, jednu pravu farmu, da dignemo neki kapacitet na nekih 1000 kokica i na 1000 prepelica, ako Bog da, pa će ta jaja, ako Bog da završe i u nekim supermarketima i slično, ali dotad, Bože moj, samo rad i rad. Almir i njegova porodica pokazuju da ispunjenje želja ne mora uvijek biti negdje daleko od kuće i da je uz rad i upornost moguće stvoriti vlastiti posao i tako graditi bolju budućnost uz životnu priču koja inspiriše.